rang padu keriu une Rendra Modi ulaong baka an kan sale e ka bedon kam da ka bating ba on map ya no ki bedon keti ha ka ban thombor ki kynthei Manipur ulaong baka mensiam jong Sngewkhia ka bitar bat benrap baka te ka jingshah ka long ka ba penja burom ya kan no ka imlang sa alang ka belasai Umudi ulaong ya kani ha bakrench kilap thai khubor ha Parliament House Complex ha kasngi sedang jong ka dor balyur ka Parliament hine kasngi Menteri rang badu keriu ulaong ru ba ka jingshah Manipur kala penlek ran ya shispa sau poklur ngut kinong India bat kular ba on map ya ki basha kino don keti ha katei kakam ulah kerpat ya barok ki menteri rang ba ban penklan ya ki bor pahra kumjuk ban penek pensa ka shong suk shong sngan halaki jong ki jelah ka juk ka por ban khmi bat pet ngor ya ki kam thombor persha ki kynthei मणिपुर की जो घटना सामने आई है किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है। मैं सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूं कि वे अपने राज्य में कानून व्यवस्था को और मजबूत करें, खास करके हमारी माताओं बहनों की रक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाएं।